Kalem kalas ieu kana Bang Emok ting. Ya sipkeun bae sagede kitu ge. Ngageuning, ngageuning kitu. Kaos tarik tamang gitu. Teman-teman, cekeng ge aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu sama channel Podcast. Kita kembali hiburan lagi, ngebolang lagi, barangkali ada strike belut babon, sidak babon. Sebelum turun, kami kenalin dulu nih. Biasa teman tok Abah. Katanya ngaruh kurang. Angcoy. Ini Kang Andi Satya. Ya teman-teman ya. Ntar kalau udah turun, udah ancu dilanjut lah. Sekarang mau cari umpannya dulu ya. Yuk teman-teman, yuk. Oh teman-teman, alhamdulillah. Aya nu nyamer teman-teman tuh. Baru sedikit-sedikit di bawahnya tuh. Alhamdulillah teman-teman. Sip lah, mantap. Mudah-mudahan dapat teman-teman ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wish. Alhamdulillah. Mantap teman-teman. Alhamdulillah dapat tuh teman-teman. Auto SF baru dapat satu tuh. Aduh, daya nu videona kalah papencar teman-teman. Bener, aduh. Ya, alhamdulillah mantap teman-teman tuh. Lumayan babon teman-teman. Strike barusan. Alhamdulillah teman-teman. Lanjut terus teman-teman ya. Yuk keseruannya Auto SF. Sip, mantap teman-teman. Yuk, tuh, alhamdulillah teman-teman tuh. Babon, sip. Ya teman-teman, paim strike. Ya, lumayan tamah-tamah nu abi wis keun bae sagede cingir galah. Poin penting mah. Duh, kalah kaburu kepegat hujan. Aduh, ageung di hujan. Iya mah. Di kapasadak-sadak ngiuhanana beunteung ka kalapa ya. Aduh. Sip. Teman-teman mantap, lanjut terus. Sip. Wah, siapa nyamer euy. Tarik kade. Euy, anjing geuning euy. Nolo kitu euy. Uish. Walah bener. Wah, mantap. Sip. Sip. Lanjut terus. Duh, ya. Ngasih jalan letet diberi nyicik hujan mah lah kira ke yuk teman-teman lanjut ya sip lah mantap tuh teman-teman dugi kangiuhan heula ieu teh ran cucut tuh paim ran cucut tuh cegat hujan teman-teman jadi sesah bade gitu lumayan tos kenging 3 ekor teman-teman aduh ujung-ujungan lah teman-temannya datar kalau sudah raat hujana dilanjut lagi strike-nya ya yuk teman-teman sip lah mantap tuh teman-teman ngiring raos menuju nada heula tapi ieu teh sambalna mun dibau tarason gitu teh kumaha make tarason mun abah mah nya lah bener sama anakku salap 88 iya mah tarason we ya bener si abang we memang bener nya benernya tuh aduh tuh teman-teman ieu mah gagal jigana kange ngabalur bipis pilih arah-arah gagal ieu jeung sangu aduh tarason itu teman-teman menitos hanaang tadi nama
gaga yang bade nada rawas teh ya. Kabalur sareng tarason sanguna. Sok wah. Aduh, teman-teman kumahanya. Bade enak bisa nuju hujan kieu tuang. Teh kalah kabalur tarason. Sip ya teman-teman, gaga yang mengaliwat teh muka berkat deh. Campur sarang tarason Yuk teman-teman, sip. Teman-teman, di summer manawi belut. Kabelut gitu duka. Bayon. Iya. Kieu nya nyangut. Wah, ini ya mah. Sa kurang kana HP-na ieu teh nyangut. Nah, aduh. Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Coba nih. Yes. Teman-teman. Gagah. Dimakan seketika. Dan ntar lanjut lagi teman-teman ya. Kalau sudah selesai lanjut yuk teman-teman. Sip. Oh teman-teman. Dik demam padot nyusul. Nyusul tuh. Nyusul. Kakarak geceu. Minangkana warek deang rimpon tumpukan kai cenah. Bari geus diange bahan kai jadi teu aya. Tuh itu member anyar. Biasa itu mah bos beas tuh Kang Nut. Iya mantap heula atuh. Siap lah teman-teman. Lanjut terus. Alhamdulillah namanya memeni but paributan kenging suung. Alah. Jika ucing buntut nama rengke disangka suung dia mah. Yang ditewa keburu gajong. Aduh. Panon suungin teman-teman. Oh. Nunjuk perang deui manawi aya ya. Yuk teman-teman lanjut sip lah. Mantap teman-teman. Kang cuy di summer. Ish. Teman-teman. Dibolosongkeun cenah teman-teman. Ya, coba nih pitekeun kita. Teman-teman mudah-mudahan nyamar lagi lah. So. Mudah-mudahan disamar deui. Mudah-mudahan disamar deui teman-teman. Waduh. Barusan gagal teman-teman. Lebar gagal nipat cenah nyangut naon. Halus nyangut lah. Nipat cenah. Teman-teman. Nuju digutek kenehnya. Kelah tos aya nyamar deui. Dilanjut deh teman-temannya. Sip mantap. Kang Randi ngadakom. Istiris ya teman-teman. Yuk terus nudnod dilanjut dia. Nu tadi mah abi mah gagah. Nu tadi mah aduh. Sip mantap teman-teman. Iwa tutok SFP aduh poyen. Itu di mana di teh iya anu member anyar Jang Mas Nut di keneh wae. Aduh ya kumah. Alhamdulillah kaubaran ku suung. Nging suung namanya. Aduh. Alhamdulillah. Abang kan itu. Pada itu ya, Bang. Teman-teman tacan aya nu strike ngantos wonten kieu ya.
Aduh. Ngetot nah tadi kos ka udag-udag ku Bang Syariah menising darugdug. Jadi wela lepot deui. Ngetot nate aduh kawas tarik tamang. Ka udag-udag Bang Syariah. Yuk lanjut lagi teman-teman ya. Sip, mantap. Oh, strike cenah. Segede cingir, segede ping-ping. Cik, sok. Wah, nyambut lagi aja. Sok. Kalem kalas ieu kana Bang Emok ping. Oh, ya sipkeun bae segede gitu ge. Meuni rusuh ieu teh. Di udag-udag Bang Emok gitu. Meuni rusuh. Teu diresapi metotna teh. Dalurugdug. Duh, aing mah ya. Iya. Ingat teh kana Bang Emok mah. Lah, yuk teman-teman lanjut lah. Iya mah. Sip. Teman-teman. Kalah ngariung mung pulung ge ya. Aduh. Alabatan dibagi kikitir. Tuh, teman-teman. Tuh. Ngalala deui eupan cenah. Penasaran panginten teu acan karek kekengan teh. Aduh, teman-teman. Kalah pas mandi bade sonten kieu ye teh. Seur nu garagana atuh da. Teman-teman, ka udag-udag Bang Emok jadi wela lepot deui. Alhamdulillah kenging suung tuh kaubaran. Aduh, tuh. Aduh, alhamdulillah teman-teman kenging suung. Nyonong anu ieu anu nuju hamil pun bojo teman-teman. Bilih ngelai hoyong suung cenah dipayun kene alhamdulillah Gusti diijabah dikabul. Kenging suung ge perebutan gitu jeung barudak. Ya, teman-teman, lanjut lagi ya keseruannya ya. Pautok SF bersama kawan-kawan. Yuk, teman-teman, sip lah. Alhamdulillah cenah teman-teman. Si Abah di Samer cenah aya nu nyapluk. Si kalem bah. Tong guru dugan teuing. Jadi udag-udag Bang Emok. Kalem. Kalem, baru durug-dugan teuing. Ulah ditu cenah aya keneh. Sok Bang geus di emam teh acan. Sok bili-bili teh eus nageding kitu. Nageding. Nageding kitu. Kaos tarik tamang gitu. Teman-teman. Cekeng ge aduh. Ieu mah. Borong geus dek kembia ngamera. Repot. Aduh. Dudurug-dugan teuing teman-teman. Ya, emut kana Bang Emok. Tuh. Kana Bang Emok. Alah. Menang can. Acan cenah teman-teman. Tuh lumayan tapi belut mah tuh. Terus kenging seberji teh 5-nya. Tuh 5 alhamdulillah. Keun ditamih suung. Keun teman-teman. Ya siabah digaga cenah aduh. Ya teman-teman, kalau udah nyamar nyetet deui dilanjutnya teman-teman. Yo. Sip, mantap. Kaburu siapa beunang nu bieu alhamdulillah teu kaburu meuni rusuh. Tuh ieu mah wah si Abah setrek gabaekeun bisi pajarkeun sade cingir. Tuh teman-teman, waduh si Abah bener berhasil. Babon euy. Alhamdulillah teman-teman. Bener ayeuna mah. Si Abah teu dienol ye. Teu dienol ayeuna. Aduh. Aduh. Sok ketiir bah lah. Sip teman-teman, mantap alhamdulillah. Alhamdulillah dapat strike barusan teman-teman si Abah babon lumayan lah.
Yuk teman-teman lanjut lagi ya. Sip, mantap teman-teman. Ya alhamdulillah teman-teman. Hiburan hari ini, ngebolang hari ini udah dulu ya. Udah beranjak sore. Aduh, menitos konten pisan teman-teman. Ya alhamdulillah ngebolang hari ini pendapatannya mana tuh? Tuh. Nah, geuning pageuh kieu. Wah. Tuh, teman-teman alhamdulillah ngebolang hari ini. Tuh, pelutna kayak yang seberi dia teh. Genepnya. Genep. Teras suung iya teman-teman tuh alhamdulillah. Kange pun bojo. Oyong cenah. Aduh. Ya, alhamdulillah teman-temannya. Pulang hari ini udah dulu teman-teman ya. Karena segmen berikutnya lah dilanjut deh lagi ya teman-teman. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen channel Auto ya teman-teman. Yuk, assalamualaikum. Yuk, mantap.